Pasje vrućine, zvizdan. Temperature svakodnevno iznad 30 stupnjeva, često i oko 35 stupnjeva Celzijusa. Zato smo izašli na ulice Pakraca i porazgovarali s ljudima na ovu temu. Pitali smo ih kako podnose vrućinu i kako se najlakše rashlade. Isto tako zanimalo me da li sve ovo skupa smatraju čudnim. Kako vi podnosite ove vrućine i čim se najbolje rashladite? Sa hladnom vodom iz bunara se najbolje rashladim. Podnosim teško. Nenormalno, to je nenormalno. Dobro. U zatvorenom prostoru i sa hladnom vodom. I kod kuće u svom domu. Ne, ovo vrijeme nenormalno, nije nikad bilo tako loše kao ove godine. Da. Jako je vruće i jako se znojim, ali dura se. Podnosi, šta ja mu uram i kući uladi, vode i soka, malo i A šta kažeš da ovo vrijeme? Je li ovo normalno? ne mogu baš, vrućine moraju biti u ljeti, ali nije baš normalno. Kako ide, pa ja moram sve durati. Ja je ne podnosim, ali najbolje se raspadimo u nekoj vodi. Ne možemo drugačije. Durat ćemo još malo, valjda će to... Dok su godišnji možeš durati, ne može godišnji. Dobro je dok se ne mora, kad se mora nešto raditi, teže. Čudno je. Daleko su ljeta toplija, meni je sve teže, na primjer, podnijeto, ali dura se. A vrućine podnosimo u hladovni, nisam zaposlen, u mirovini sam. I kada kažem, malo napitaka koje kakvi, limunom sok i te stvari, pa nekad dođe na red malo i pivce neko, naravno. Strašno je, gadno je, loše. Vruće, previše. Hladovina, debeli hlad, nešto tipa ovo što ti imaš. I voda, sok, najjednostavnije. A vrućinu je iskreno ne volim. Zima, jedva čekam 11-12 mjesec. Previše grije, stvarno je abnormalno neke temperature. U stvari jako dobro, jer u biti kad je vruće, ja se onda krećem i tako mislim vrućinu. A kad stanem, onda već da ide, znači u vodu. Hladnom vodom iz vodovoda ili eventualno Coca-Cola. Pa duramo, strpljivo, niš drugo, napravimo hladovinu u kući, duramo. Malo je prevruće, prevelika spadavina, ali dobro, ali ljeto je. Ne smijemo se ljuditi. Nije nam valjalo u proljeće kad je padala puno kiša, a sad nam valjalo da ne bude vrućine. Bazen. Pa uvijek je bilo vruće. Ljeto je, Bože moj. Klima uređajima, auto, kuća, voda hladna i to je to, nema problema. Mi smo vam sad došli iz planine, nama je bilo tamo fantastično u Bosni, tako da nama je bilo zaista dobro. Sad ovo postaje sve ekstremnije, a tako smo se i privikavati. A daj mi reci, je li tebi vruće? Je li ti vruće? Vruće kad je? Nije. Vidjeli ste, cijeli video se može sažeti u 2 riječi, dura se. A kakva nam je vremenska prognoza? Durat će se još neko.